Agitongoria mihango ya uheani wa mbeca ici mwena wa Kagio, gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru augite riri ni ikereka ria keri ria kuheana mbeca cia basari kaunti-ini iyo amu kiambiriria-ini kia mwaka uyu thirikari ya kaunti iyo ni yaheanire muigana wa ciringi mirioni 110. Basari kitiene rabeana umuthi ni andu aria athini biu kana ciana cia ndigwa, orphans, aria matigitwe na aria matanavota kuingira list iria iraribo ya 110 million shillings aria twabeanire in January. Kuringana na Waiguru ikereka-ini riri ria keri, thirikari ya kaunti iyo igukorwo ikiheana muigana wa ciringi mirioni 3 na ni mbeca igukorwo ikiheanwo kuri arutwo 179 a thukuru cia secondary, arutwo 50 a university na arutwo 22 a college itiganite kaunti-ini iyo. Aria marabewa tukumabe kwina aria makubewa 5,000 na kwina aria marabewa 10,000 aria me secondary school, no aria me college na university marabewa either 15,000 kana 30,000. Hindi ya mihango ino Waiguru ni ahinyiriirie bata wa aikari a kaunti yo kwimenyerera kumana na murimu wa COVID-19 kuria erite aikari matigakorwo na muhuthia amu mururumo wa gatatu wa murimu uyu uronekana gukorwo na moruru makiria undu uria ni ugwati kuri andu othe. Tumenyerere muno uria turutitwe twithambe moko, twikire maski, ona ukiaria na mundu ona korwo ndarakuigua ndugaikurukie maski yaku na thini urona uria guthiete kuria Nairobi na tutikwenda Kirinyaga ingirio kategoria iyo ya disease. Koguo turera andu mothe methambe moko, mask mwikire na mutigathie kundu kwina crowd niguo murimu uyu ndugekete ndukaingihe guku Kirinyaga. Waiguru oho augite mihango ya uheani wa njanjo no irathi na mbere kaunti-ini iyo na koguo aikari magiriire kwiyumiria kwa wingi na makiria andu akuru aria mena miaka makiria ma 58 amu ni amwe aria maraheo kanya ka mbere ga kuheo njanjo ino niguo kumagitira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.